Ovdje smo dobili novi Arcosov model tableta koji spada u srednji rang povoljnih tablet uređaja. Radi se o modelu 80 Xenon koji dolazi sa 8-inčnim zaslonom, 3G modulom i 4-jezgrenim procesorom. Na prvi pogled ovaj tablet izgleda vrlo privlačno, ali kad ga primite pod prste vidjet ćete da je konstrukcija pomalo škripava, što je karakteristično za povoljne tablet uređaje. Straga se nalazi malena kamera, ponovno bez LED bljeskalice kao i kod svih ostalih tableta, dok isprijeda također mala kamera, a radi se o 8-inčnom zaslonu koji navodno dolazi u IPS tehnologiji sa 4.1 Jelly Bean Android operativnim sustavom, što nije najnovija inačica i nedostaju nam neke opcije, ali u praktičnom smislu dobit ćete sve ono što dobijete i kod drugih tableta. Zaslon ima pomalo plavičast prikaz boja, dok samo sučelje radi dosta brzo i fluidno, te nemamo prigovora na brzinu rada. Sa bočne strane se nalaze svi utori i prekidači, tipke su dovoljno izbočene i precizne za pritisak, uređaj se puni preko micro USB utora. Ukupno možemo reći da je uređaj dosta lagan i praktičan je za kućno korištenje. Ukratko, to je bilo sve od mene o ovom Arcos tabletu, a više svakako pogledajte na našem testu i pretplatite se za više naših videa.